Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hak arterik mentau nailur arjar khat kendai, uba Miral Bonds ubulong MLA jong dikatan, ulah her jurep hidal die ya ke Jaka Sumar jong sorkar, kabadan hak snong umdan. Kata ya ke Primary Health Center hadian bahkan ke Jaka Sumar Dangshan haki kniat singi belaleh kalau yo ya ke National Award nak sorkar pedeng kawala jet dak Central Quality Supervisory Committee lingba ke Ministry of Health and Family Welfare jong ke sorkar pedeng bat ya kini khusnam latip kum ke National Quality Assurance Standard kabadai halor ka kot ke kya bat ke rukam pentrekam ya ke jing syakri syaki patba. Hadian baladap jurep ya kini Jaka Sumar ha ke snong umdan ha kini ke sengi la pulong ru ya ke jingelang ha conference hall jong umdan PHC ha ke balai dan lang ke Dr. M Lingdo kinong tre jong ni ke PHC kentup ru kitang ba kum upa SD matong upa BS teron bat kiwi kum kadak jong jing buram bat ke jing sokemen halor ni ke nam bat ke buram balawan ra dak ni ke PHC upa Miral Bonds ha kini ke sengi ulas no senyang ru dak ke song pisah kapag sipaw jarangka siya kibor peniat jangan ni ke PHC. Kani ke PHC kalau ai ni sekri naga berpajak jangan ni ketong berkan ini. Kumpala aban sudu nagaliang jangan Central Quality Supervisory Committee. Kabadi hapo jangan Ministry jangan Health and Family Welfare jangan Government of India. Lalu ya ke umden PHC naga bentang Kikam, kibagan ni PHC kelatri yang ni kedong berdepan, naga bentang kibapang, kibasitong, kibelon kami ini sitong, kilong kami kiba armet, nanta kading pentrikam hop ya kini ki national program kiba kiba kum ke PHC kelala ban indep. Bat lembaga juga ni ke National Quality Assurance Standard NQAS kabikot, naga bentang kini Public Health Facility, kamar kata laai ya kini ke award. Ya kenika hospital kebi kejungi hangning apa umden PHC. Namar kata ya kani kaawat kedi kaba ne adu license bat ke period jengka kalau nadu ka sipo teri kupanai besan arja kat kendai adu ke kendai teri kupanai besan arja aku ar. Bat hadin kata nakaliang jong Ministry jong Health and Family Welfare kinwan biang ban assess ban PHC beker kibra nampo kejelan jong. Bagi sorong bani itu, bah kaumden PHC kalau kawai nak artli PHC kibalayo ya kena gini itu pada kawat nak jelam yang halnya itu. Kata kalau kaumden PHC, bat kanar tiang PHC apa West Tiang District. Dan mereka kata kena gini kedua, mana kalian cuma aku MLA ngasokya kena kepo, bangko akan mandal dia. Bani kendu, nadu ki doktor, ki nurse, ki staff baru. Di technical, non-technical staff baru jengkau MDPC. Kalau kentu, ya itu gimana transfer saya gue di Jakarta.